iDasenhoek, Wat 14, Galaxy TV, YouTube channel, iyaroka, ikulethela zonke izindaba nomlando, kunjengoba kunjalo. Ingakho abakhona izanu sikuleli bandla lakithi. Namhlanje ke sinenhlanhla ngoba uShembe kufika kwakhe emhlabeni ufike wabenza ubungcwele. Kunabantu abamaNazaretha ofike nje akubuka akutshela into yakho nje ngokunjalo. Ngoba uNkulunkulu usebenza ngomuntu. Uma sithi thina uNkulunkulu umuntu ebantwini wenzela thina wehlela ukuthi enzele thina boni indini enzele thina zoni. Yes. Kubalekile ukuthi uma ethi uNkulunkulu mani bathathu noma nibabili senuNkulunkulu mina ngiyosebenza phakathi kwenu ngiyoba khona ngibe wesithathu. Okusho ukuthi mangihleli nawe sesiqoke lengubo leka Shembe sesithandaza sengifuna ukuthi mina ekhaya kwenze njani. uNkulunkulu uzothi mayikhuluma kuwena uzokhuluma ngempela into engiyifunayo. Hey masinhliziyonye simoya munye sifunile sayithola njengoba sichaza nje nesihloko sisho ukuthi ake siyifune siyithola. Mhlambe nalapho umlaleli ekhaya sihleli kulolu hlelo lweDasenhoek Wat 14 Galaxy TV onezindlebe zokuzwa uzoba nenhlanhla kulento esikhulumayo because jobe sayichaza umfowabo Khabazela kungenzeka mhlambe ufuna umendo usuhambe wahamba wathi mawufika la usuthi cha la engathi engithola indawo ethokomele waphinde waphunyuka lowo mendo akusifune uzugcina uyitholile ukuthi ubani because ngenzeka ukuthi konke okwenzayo ukwenza wena ngendlela yakho but awazi ukuthi kunabantu abasemva kwakho nje bese chaza umfowabo Khabazela ukuthi kuyenzeka ukuthi kufika abantu bakudubule kodwa ungazange uzugqirhe ungenzanga lutho kodwa ingakutholi neyodwa inhlamvu kumangale wonke umuntu. It is just because ukuthi ukwazile ukubamba iprotocol yalabantu abasemva kwakho once waqala wazi imfihlakalo yakho yokuphila ukuthi kahle kahle awuzelanga ama nice time awuzelanga ukuzobhenga ikhana uzokwazi ukuthola idirection yempilo yakho. Kusho njalo umfowabo Khabazela njengoba sikulolu hlelo ke lweDasenhoek Wat 14 Galaxy TV ungahamba ufika usilunguze lapha na ku YouTube channel ukuglisha uthi Dasenhoek Wat 14 Galaxy TV ngokunjalo futhi ubuso uyangena ulike usubscribe ukuze njalo inkulumo esikhulumayo ifika ezintsha uyithole njengoba zinjalo bese uyakhopha upaste udlulisele nakwabanye futhi abangakwazi ukuthi basizakale. Mfowabo Khabazela sisaqhubeka nohlelo lwethu. Ngifuna singayishiyi lento kuyinyanga yamagugu lento yemoya ukuthi mhlasimbe kwesinye isikhathi sibhizi siyayifeed inyama. Ukufeed inyama ukuyithokozisa. Ukuthi njengoba usuchaza ithi umuntu once wathola ama million uyazi sengiyaqala ngiyabona ukuthi yini lento enza ukuthi abantu mabewini lotho ku 100% mhlambe is only 3% abantu abasurvive ngemali elotho. Iningi labo
sibangana lamatekisi ngoba bathe mabeyithola le mali njengoba sike sayichaza ukuthi uNkulunkulu nethonga mabehlisa into kuwena kusuke kunezinto abayibuka eceleni kwakho hayi wena kunezinto abayibuka eceleni kwakho ukuthi laba abantu abaseceleni kwakho bangasizakala kanjani including ama ancestors abantu abadlule emhlabeni bayakwela amathonga benamacala ngoba nje basibhizi senza amacala phansi komthunzi welanga ngabe wenza abortion ngabe mhlawumbe udubula umuntu uyambulala uyamgwaza amacala wonke lawo esikhuluma ngawo so kusho ukuthi mhlawumbe sithini le moya ngoba mhlawumbe kwesinye isikhathi abantu abayazi lemfihlo ukuthi mabephila inyama mawuyifida umoya wona wenze njani ukuze into zakho zibe kwi-process zigcine futhi zikwazile ukuthi zixhumanise nobaba mkhulu ukuthi bagcine sebekulawula bekutshela ukuthi kahle kahle wena njengoba sikubeke la nansi into esidinga kuwena u1 no2 no3 Mbonambi isihlabelelo sikaShembe sonyazi lwezulu isihlabelelo seshumi nantathu sithi amathalente neziphiwo makusetshenziswe nguweNkosi kungifune kungithole ebuningini besisa sakho manje ke mawukhuluma ngomoya nenyama izinto ezimbili ezahlukene ngoba kufana nokuthi uma ukhuluma ngomuzi ukhuluma ngomama nobaba futhi indoda nenkosikazi ukhuluma ngomuzi ngaphandle mawukhuluma ngendlu indlu ke yasisibani noma ekabhutubani noma ekababani noma ekamama ubani kodwa umuzi la kuthiwa khona kwaMbonambi lapha kwaMkhize lapha so ukhuluma ukuthi khona lapho umama wakhona nobaba wakhona bese kuba khona nabantwana bakhona usho ukuthi uma ngabe ukhuluma ngomuntu usukhuluma ngenyama nomoya yes inyama isuka ngale kwelamathonga umoya osuka ngale kwelamathonga uthunyelwe emhlabeni ukuthi uze emhlabeni ukwazi ukwenza konke okufanele ukwenze fanele ungene kule nyama ukuze uzofeza leli dinga leli okufanele ukuthi lifezeke ukuthi ungene kule nyama bese ulawula le nyama yenze lokho okushoyo lo moya yes ushuthi makukhulunywa ngempela mfowethu ke ngento enjalo makukhulunywa ngomoya kukhulunywa ngomuntu oyingqikithi yes hayi umuntu oyifake umuntu owumoya kahle kahle akadalelwanga ukuthi ayosebenza kwabezizwe umuntu owumoya akadalelwanga ukuthi anqindwe amandla umuntu owumoya akadalelwanga ukuthi abe nenkanuko nokufisa yes so kodwa manje ukungena kwalomuntu owumoya enyameni inyama idla lokubonakalayo oh yeah umoya udla lokungabonakali ingakho thina uShembe wasisiza wathi lesizwe sakithi sabangoni isizwe sabangoni isizwe sabasezulwini ingakwazi ukuthi isizwe samazulu isizwe sabasezulwini samazulu esasemazulwini oh yeah isizwe njengoba kuthiwa sabangoni nje esabangoni abantu ababemsulwa bengcwele uNkulunkulu abangoni yes njengoba sesobuyisela thina lobu bungcwele ethi uShembe kuthina asingayisebenzisa imithi asithandaze sebenzisa amanzi abusisiwe emvelaphi yomuntu izize empandeni nje ingoba yesiqala imikhuba vele yayisingasenalo ithemba abangoni babesebenzisa ikakhulukazi amanzi eyimpophoma namanzi eyiphethu nemgede leyakhona ufike uthola ukuthi umgede nje ayandile lo mgede futhi bomgede besiba namanzi phakathi angcwele babesebenzisa lezo zinto abantu bemfuna uNkulunkulu bamthole uNkulunkulu athi mayebafuna abantu babathole ayikulinganisele nje ngento elula sikhule thina kule ndawo yakithi kukhona iziphethu kodwa kunele kwakhona ompompi ziphi lezo iziphethu ayisekho sikhule thina imfula ihlezi igcwele kwazi ukuthi akuwena endaweni ethizo uzomuka iphi leyo mfula ayisekho ithina asizifuni sizithola uNkulunkulu lethi idingo ngoba sizoyisebenzisa mase ngesakho uzisebenzisa idingo fanele senze njani nyamala lebuyiselo kuyena ziye kwabayidingayo ezinye siyayiconverta sidivert sizenze ngendlela yethu angithi ke yena bezenze ngendlela ye nature ake kulinganisele njengalento nje okade ukhuluma ngayo makhuluma ngendaba yomshado intombi zakithi zazi ukuthi uma ngabe ufuna ukuthi uthandwe fanele ukuthi ulahle ubuwena
ungayifuni uyithola uyilahle uthenga inwele lezi zamandiya yes ufake inkophe lezokufakela yes ugunda amashi ufake ipeni yes gqoka icathulo ezinde ufake iperfume ebizayo uhamba wenza izikwelete ezitolo uzogcina usuthande ngisho abantu besilisa engafanele ngabe uyabathanda ngesimanga sokuthi ufuna ukuthi wena ukhokhele ama account ekugcineni kosuku lo wesifazane uma ngabe esethathele umuntu lo wenze njani lo muntu mayise le ntombazane siphelele uthando kwaphela mayisifike lesigaba lesi ethanda ukuphila kusona uzophela uthando lo muntu oba vele ngangizofuna imali nami senginayo imali lo mengasafuna ukwali uzokwenziwa kanjani kusho ukuthi lo manje ubufana ukuthi umsebenza njenge stand zimbalwa noma bambalwa abantu besifazane abangenelwe endlini babulawelwe endlini ngoba kuthiwa izinga labantu besifazane ababulawayo baningi kakhulu kodwa bambalwa abangenelwa endlini babulawelwe endlini ukuphela thina abantu abamnyama sinale nkolelo ukuthi mfethu asikwazi ukuyifuna siyithola ngoba singabafarisi yes ithina sizaziyo lezi ingane zethu nodadewethu ukuthi abaningi babo bayamathatha bayaphuma baye ematshwaleni bafike bayobhenga lapha bagibele imoto angayazi nanokuthi umuntu le moto iqhamukapi sihleze sibuka phela ukuthi le moto kuvela ime nje imoto lo muntu akayazi nale moto kukhulu ukuthi uphakathi mase kuthola umuntu setholakala efile eshonile bese kuthiwa manje kunjani kanti uyala lo muntu oyifake ekufeni akazange azayifune yena ayithole ngokuthanda izinto abanye batholana kuma Facebook impilo yasentshonalanga eyenza mfowethu negalelo elikhulu lokuthi abantu bakithi mfowethu balahleke baphume baphele mfowethu ukuthi bayifuna bayithole ngoba bazi ukuthi yonke into isentshona nenkolo kufanele uthandaze uNkulunkulu ngesingisi uzosho glory uhambe ngama high heel phakathi esontweni kodwa incwadi eBhayibheli ithi khumula icathulo mawungena endlini eyingcwele kuqo futhi mawungena endlini eyingcwele thatha ingubo yokukholwa uyikhiphe esikhwameni uyigqoke wena hayi ukuthi uthathe le ngubo yokukholwa uhamba uphuza ngayo amatiye uhamba uhleba ngayo zifune uzithole ukuthi okukaNkulunkulu njengoba asho uJesu sebethi bafuna ukumbethela Jesu nangu Caesar ukhona yes nangu uthi khona uNkulunkulu uthi sikhokhe intelo wabona uJesu inhliziyo zabantu bamlinga wathatha nokukaCaesar nimnikeza uCaesar nithatha uNkulunkulu nimnikeza uNkulunkulu finish and clear njalo niyezwela ke balaleli ke lapha emakhaya ke nihle nomthosi Mbonambi la kanye noBheki umntaka Khabazela umfo kaMkhize sikhuluma ngesihloko la esithanda ukujula kakhulu esithi sifuna uzithole ukuthi ngakube mhlambe le direction ohamba ngayo kuseyiyona noma mhlambe uhamba eceleni komgwaqo mhlambe ngizoyenza umzekelo ukuthi njengoba ukule relationship okuyona njengamanje ngabe wayifuna yini wayithola before ungene kuyona noma mhlambe uthema ungena kuyona wangena ngendlela achaza ngayo uKhabazela ngoba udonswa imali noma udonswa imoto nokukhasikhasi that is why uzobona ngaso sonke isikhathi abantu mabelele ebusuku utholithi isicamelo sakho sigcwala inyembezi ngaso sonke isikhathi because lento wawuthi iyona usayibukela kude uthema usufika kulo relationship wayithola ukuthi akuyona just because of lento ongazazi ukuthi ubani nongafuni uyithole kuyingozi ke lokho ngoba sekubalimaze kakhulu abantu abaningi mawuthi uyabheka kuqhuma ama divorce case left and right it is just because singene ezintweni singazazi ukuthi singobani abanye bangene emabhizinisini bengazazi ukuthi bawobani abanye bangena emsebenzini abaqashwe kuyona bengazazi ukuthi bawobani bathe mase bephakathi nomsebenzi baqala abantu balova abanye badakwa bangayi emsebenzini abantu benza konke okuzokwenza egcineni lo msebenzi ugcina ushabalele ilento yokuthi yonke into masiyenza kumele siqale siyifuna ukuthi singobani njalo sisaqhubeka mfoka Khabazela bengithi ngigcizelele leyo ukuthi ngempela igcina isimlimazile umuntu mhlambe sithini ngale khona sisayifuna ukuthi singobani yokuthi mhlambe usuke la uyokwakha umuzi kaMakhotha mhlambe usuke la uyokwakha umuzi eMlazi ngokubuka indawo nangendlela oyithanda ngayo ekhona amanxiwa kini amadala othola ukuthi izalukwazi nezala abantu zayihlala la kodwa ngokuthi inyama yakwenzisa lento ethandwa inyama wagcina usudayisa amanxiwa asekhaya ngokungambuleleki nongayifuni ukuzazi ukuthi ubani wagcina usudayisa amanxiwa amadala namadlinza noma namathuni ebaleni noma ngezansi komuzi
Ekugcineni lokho mhlambe kuba namuphi umthelela ngoba siye sibona abanye abantu sebentunta nendisho uthi wakhe umuzi kaMashu wathola lo muzi wangena abantu bawushisa mhlambe wakhe umuzi kaMakhutha wathola lo muzi mhlambe wavela wacollapse ngozamcolo othize omunye mhlambe athi ungena emendweni uyawakha lo muzi athothi kuhlale kunamakhwiri ukuthi ugcine seloko exabana nalabo bafazi abashiya endleleni athatha abanye yini mhlambe ongasimotivate ngayo lapho ekusisayifuna nje ukuthi sobani ekhoza zonke lezo zinto ngoba izinto ezithinta umuntu zonke lezo ya isigaba esikhulu lesibona mbu sithintayo ngoba usukhuluma ngenjula futhi uma sikhuluma ngomnotho noma ngamagugu noma ngekhaya sikhuluma ngezakhiwo zezindlu sibaya seyinkomo sibaya seyimbuzi amathuna amathuna amasimu ayike cabanga ukuthi lapho sukusuqedile ngoba la ekhaya kuzobe kuzalwe nje ingane ngizobe ngizalwe la ekhaya uthi khona into engayiboni kahle izinto ayihambi kahle lithi ngiyakumuntu ohlolayo phela bayahlola abantu ngithi umuntu wasemhlabeni izeke thina manazethu sesinezethu izinto nohlelo lethu uNkulunkulu asiyalela ngathi uthi azenze kodwa futhi izogcina ibasizile abantu uthola ukuthi izinto zakho mbona hamba ihambi kahle uyabona uma unalezi inhlaka zonke mfowethu uma kunamathuna kini yes ngizothi mangifika sifika thina sizothandaza kini samana zethu futhi sibuze ukuthi apha amathuna uthi nangela amathuna okhokho la sithi siba senkomo uthi nasi siba senkomo noma singahlala inkomo yes sibe seyimbuzi nase seyimbuzi iphi iqhugwa lokushisa impepho nali iqhugwa lokushisa impepho amagugu ke lawo kumbalo ukuthi ingane zalapho engadunyelwa amakhanda makwenzeka ukuthi ingane zalapho engadunyelwa amakhanda usho ukuthi inkinga inhloko ayiqaphele ayiwavulile